Predstavljamo članove Jambolije, grupe uvijek nasmijanih krajišnika koji svojim videozapisima šire dobro raspoloženje i potvrđuju devizu da je smijeh najbolji lijek. Kako uspješno prevenirati depresivno raspoloženje? Humor na krajiški način mogao bi biti jedan od uspješnih metoda. Jumping the wildest and the most insane. I bring you a warning. Ovako izgleda humor na krajiški način koji posredstvom društvenih mreža sa velikim uspjehom širi dobro raspoloženje među Bosancima i Hercegovcima. Oni su Jambolija, mladi i kreativni Cazinjani koji vjeruju da je smijeh najbolji lijek. U našem bihaćkom studiju pozdravljam Amela Družanovića i Bahrudina Osmanegića. Momci, dobrodošli u BHT popodne. Hvala, bolje vas našli. Hvala. Sa kojim ciljevima i kada je nastala Jambolija? Mogu li ja odgovoriti? Nastala je u 2. mjesecu prošle godine. Znači, osnovali smo se radi humora da nasmijavamo naše građane i ostale što nas gledaju. I tako. Godišnjicu aktivnog djelovanja, ali zanimljivo je da među 10 članova, koliko broji Jambolija, nema niti jedne žene. Ko će odgovoriti sad na ovo dosta delikatno pitanje? Ili to samo slučajnost ili nešto drugo? Odgovoriti na to pitanje, pošto u tom našem mjestu pretežno su svi momci od neki 18 do 22 godine. I tako da ima nas 10 koji se držimo skupa i onda smo odlučili tako da ne bude ženski osoba u tome. Plan da idete malo dalje po krajini, do Bihaća, gdje pretpostavljam ima mladih dama koje bi vrlo rado bile sastavni dio vašeg kreativnog tima. Pa imali smo neki poziva po Cazinu, pa sad ako budemo dalje, ako budemo imali poziva nekakvi, mi ćemo se odazvati. Nakon ovog gostovanja, ko zna, možda već budete imali prve kontakte onih dama koji bi vam se priključile. Koliko u prosjeku traje priprema i produkcija jednog vašeg videozapisa? Evo vidimo inserte na početku našeg razgovora. Ja ću sada odgovoriti. Znači, prosjek je većinom od negdje 30 sekundi pa do negdje, najviše su imali negdje 5 minuta. Uglavnom gledamo da klipovi budu što manje da bi lakše i drugima i da gledaju i tako. Da li svako snimanje podrazumijeva za vas i pripremu budžeta, odnosno na koji način obezbjeđujete infrastrukturu koju koristite za svaki vaš videoklip? Pa sad nemamo nekih sponzora, nemamo to što radimo isključivo sami nabavljamo neke opreme, šta ti ja znam, što nam je potrebno za neki video. Znači, nemamo sponzora da nam neko može, bilo bi nam puno lakše kad bi bilo sponzora, ali šteta pa nema. Uzimajući u obzir da ovih dana zaista vlada hipercirkulacija materijala, videozapisa, različitih novih sinhronizacija popularnih televizijskih serijala, od kojih mahom većina dolazi sa područja Krajine, da li možemo govoriti o fenomenu krajiškog humora? Pa, ako možemo tako nazvati, rećemo da možemo govoriti o tom fenomenu. Sebe u tom fenomenu doživljavate suviše ozbiljno ili uopšte ne idete sa tom idejom da napravite od sebe samih fenomen? Pa ne idemo, većinom hoćemo, znači mi snimamo znači samo da bi nas drugi, znači želimo samo
da se znači ljudi odmaknu od depresije o kojima ste upravo pričali. Znači većinom znači da se humor prikaže i da se zabavi narod. Ako biste dali neku definiciju, da li i po čemu se razlikuje krajiški humor od hercegovačkog ili bosanskog? Odnosno po čemu je prepoznatljiv? Ne znam, mislim svaki ima svoje. Mi, evo, na primjer, imamo neke svoje klipove koje uglavnom većinom sve izmislimo, sve nekad uzimamo nešto drugi primjer. Većinom je sve, znači, krajiško i od nas. Domaće. Domaće. Postoje li tabu teme ili situacije o kojima se niste usudili govoriti, napraviti videozapis ili recimo da li je bilo situacija klipova koji su izazvali negativne reakcije koje su stigle do vas? Pa i nije baš jer mi sve što uradimo, te neke klipove, narod to shvaća kao šalu i mislim, niko nam se još nije javio da smo nekoga uvrijedili s nečim ili tako nešto. Sasvim sigurno desilo se mnogo anegdota koji su na kraju završile u finalnom materijalu. Neke nisu. Postoje li anegdote ili više njih koji nikad nećete zaboraviti? Recimo sa snimanja fudbalske utakmice jednim vrlo atipičnim predmetom koji liči na loptu. Pa to je, kako ti rekao, masirača je jedan vrlo težak predmet i onda mislim da bi malo ko uspio da tako nešto bubne iz glave da bi snimio nogomet sa masiračom. Stvarno je teška za nogu. Da li mislite da u budućnosti ćete se oslanjati samo na cirkulaciju vaših videoklipova putem društvenih mreža, YouTube-a ili ćete krenuti u seriozniju distribuciju materijala koji, evo, sudeći prema broju posjeta na YouTube-u, gledaoci itekako trebaju i traže? Pa normalno da ćemo krenuti. Vidimo prvo, eto, na YouTube imamo dosta pregleda iz nekih zemalja, dijaspore, ljudi nas gledaju. Ali imamo namjeru krenuti u nešto veće, nešto da budemo prepoznati, gdje nas ljudi više cijene u tome što radimo. Evo i kolegi Amelu vidim da dosta dobro stoje naočale. Amele, dok imaš taj hiperintelektualni luk, jedno vrlo ozbiljno pitanje, a vezano je za promišljanje novih tema kojima ćete se baviti, odnosno šta je prva sljedeća tema o kojoj ćete snimati videoklip? Pa, već sad imamo u planu da snimamo, znači vidjeli ste one zimske radosti, nešto slično snimamo, ono je snimljeno prošle godine, sad ćemo na nešto novo da uradimo, znači uglavnom nešto u smislu da budu zimske neke ludosti, radosti, nešto uglavnom slično tome. I kada govorimo o svim članovima, je li uvijek striktna podjela ko će biti scenarist, ko će biti režiser klipa, ko će biti glumci? Su li te stvari fiksirane ili od situacije do situacije, odnosno od klipa do klipa formirate funkcije svakog pojedinača? Pa to sad, kako da kažem, mi se iskupimo i prvo se do jednog sat vremena treba da kažemo šta ćemo snimati. I onda ti ćeš biti to i niko ništa ne pregovara. Tako da nemamo problema oko toga. U kojoj mjeri su, recimo, vašem radu uzori bili nekad regionalno i takako popularna top lista nadrealiste? Jeste li vi generacija koja je taj materijal konsolidovala i prije ulaska u ovaj projekat? Pa, gledali smo, većinom smo gledali, na primjer, neke one top liste, nadrealiste, ono što je prije glumilo, uglavnom neke smo od njih uzmali sličnosti pa da radimo, pa smo, znači, odlučili mi da krenemo ovim, znači, humorom da zabavljamo narod i tako. Ja ću vam se zahvaliti što ste izdvojili vrijeme za magazin BHT Popodne i dali adekvatan odgovor na prilog koji je prethodio, a govorio je o depresiji, depresivnim raspoloženjima i poželjeti naravno da tokom cijele 2013. godine virtualno putem društvenih mreža nasmijavate Bosance i Hercegovce, sve ljude u dijaspori, ali i prve komšije iz regiona. Hvala. Hvala, zahvaljujem se i mi vama što ste nas doveli u emisiju, pa bit će valjda još druženja. Vidimo se narednom prilikom. Pozdrav za vas u našem bihaćkom studiju.